jeno momamedi ya kontumelle nke ke bue ka qeto. Nke ke bue ka qeto. Hore morena o re file ntho e kgolo. Qeto. Ho nka qeto. Ho nka qeto. Wa tswa re lefatsheng mona. Ha o tseba ho nka diqeto tse nepahetseng. O tseba ho nka qeto ka nako e nepahetseng. O tla phela. Momamedi a ratang ha ke re emeng ke re boneng hore na makore le wena bophelong ba hao o konke qeto e nepahetseng ya bophelo ba hao. A konke qeto e nepahetseng ya bophelo ba hao. Nka qeto e nepahetseng bophelo. Wa tswa o ka kgona nka qeto e nepahetseng bophelong ba hao. O entse ntho e kgolo hampe. Batho ba bangata. Batho ba bangata. Batho ba bangata ka jeno ba mathateng hobane motho a sa nka qeto e nepahetseng bophelong ba hao. Motho mo tla dumela ngwaneso. Momamedi dumela. O tswa bophelong ba hao ka ithuta ho nka qeto e nepahetseng. Ka jeno jwalo ka ke bua le wena. Mono mo leng teng wa itshona ebile wa inyatsa. Hobana wa ka wa nka qeto e nepahetseng ka nako e nepahetseng. Nka qeto hona jwale ka metswalle eo tsamang le yona. Nka qeto hona jwale ka metswalle eo tsamang le yona hona jwale. A ko nke qeto man. Na o bona tswello pele ho batho ba o tsamang le bona na? Na o bona katleho ho batho ba o tsamang le bona na? Na wa e bona katleho? Na hona le ntho e bonang na? Na o bona bokamoso ho batho ba o tsamang le bona? Na o bona bokamoso ho motho yo? A ko nke qeto e nepahetseng. A ko nke qeto e nepahetseng. Lundi o teng mphefumulo wami. Mphefumulo wami o phelela phina. Au fa phina monate pinwang ke Lundi mona tsama le Moramokwena. Mphefumulo wami. Momamedi qeto e tla o isa hole. Ha Modimo a o thusa ebile o sa tshabe thapelo. O ske wa ikgantshetsa thapelo. Ha o batla o nka qeto e nepahetseng, o ske wa leka wa ikgantshetsa thapelo. O rapele. O tso fihla qetong tse nepahetseng. Tshwane le bo Paulos. O ske wa ikgantshetsa thapelo. Ske wa iphamisa wa ba hodimo haholo feta thapelo. Thapelo e kgolo ebile e feta le ona mabitla. Wa tseba motho motle hona le ntho e ke batlang ho bua ka yona ka jeno. Dibukeng tseo ke ntseng ke di bala ka nako tsohle. Hore bophelong ba hao, bophelong ba wena ka buwena, ke wena ka iphamisang, ke wena ka itiang. Wena ka buwena. Wena ka buwena. Qeto tseo di nkang ka jeno ke qeto tse tla o isa bokamosong ba hao. Wena ka buwena o ka iphamisa, wena ka buwena o ka itia. Motho motle ko o jwetsa nnete. Qeto tseo di nkang ke qeto tse ka o isang bokamosong bo phethahetseng kapa bokamosong bo bohloko. Hona le qeto o tlamehang hore o e nke hona jwale wa tshaba. O tshaba batho. Hona le qeto o tlamehang hore o e nke hona jwale wa tshaba. O re na batho ba tla reng? Na o tla reng? Empa wa bona hore o ka pitseng hona le qeto ya o shebileng hona jwale. Ha ke tsebe ke bua le mang. Hona le qeto ya o shebileng hona jwale. Me wa tshaba hore o nke qeto ena. Wa tshaba hore o nke qeto ena e tla lokisa bokamoso ba hao, e tla lokisa bophelo ba hao, e tla lokisa le bophelo ba bana ba hao, e tla lokisa le wena ka hare pelong. Wa kula hona jwale hobane o tshaba ho nka qeto e nepahetseng. Wa e tshaba.
wa itshaba qeto eno e nepahetseng wa itshaba wa thothomela ha o tlameha ho nka qeto eno rapela ngwana mme o ska ikgantsetsa thapelo e tla o etsetsa ntho tse kgolo hampe o a tshaba ho nka qeto e hona jwale ya o bonang hore ena qeto e nepahetse e seng qeto ya hore o ka ntsha motho kotsi o ka bolaya motho ka hona le qeto e nepahetseng ya o tsebang wena ka bo wena le kunutung la hao le mong hore ena qeto ha nka ntho tsa ka di tla loka ena qeto ha nka dintho tsa ka di tla nepahala re lokela le ho ruta bana ba rona le ho ruta batjha ba rona re ba fe maele a Sesotho a reng mphemphe ya lapisa motho kgonwa ke tsa hae re ba fe hore mphemphe ntho ya o tsamaya ntso o qeka ya lapisa motho kgonwa ke tsa hae rute ngwana momamedi o rute ngwana hle momamedi a ratehang ngwana a ske a hola a re ha ke hola qeto ke seng ke nkile hona jwale go ya makhoneng go ya kopa tšhelete ke tla makhoneng ke eme ka lebekere ke kope tšhelete o mmolelle hore ngwanaka motho eno ya eme mono o na le mabaka a hae empa ntho e ka o phidisang e tshebe matsoho nka qeto hore na matswana ha ona a ke a o phidisana a ke ka o etsetsa bophelo na kore ha o dutse o hola o le moshimane o hola tshwantse le ngwana o la moshimane o mmolera o ke kwa re o tla phidiswa ke kgarebe ya hao kapa o tla phidiswa ke mofumadi o tla jola man ngwana ona o phidisa o fe ditšhelete ne o ke tla batla mamma cherry ena ha bo ho na le tšhelete cherry ena ha bo so ke tla thola something cherry ena e tla nketsetsa o ke wa phela cherry e tla nketsetsa tjena o ke wa phela hore boyfriend e tla nketsetsa tjena o lokela hore wena ka wena self wena o iketsetsa mphemphe ya lapisa nka qeto ka jeno wa tshwana momamedi qeto e nepahetseng e tla o etsetsa ntho tse ding tse makatsang ke batla o bua ka qeto ke etse mohlala ke batla o etsa mohlala hona le hlopha se seng se o tsebang sene se le maemong a itseng ya ba seng ka qeto se re ho mokwetlisi a go re hanyane fela o go eme hanyane fela ka thoko hanyane fela ka thoko sene se le siyo ho tsele shume tsa pele tsane sella fela se re fela ke wele fela ho tse robedi qeto se kene hona jwale qeto momamedi qeto kore go etsetsa mohlala o haufinyana jwalo ka teacher kore ko fe ntho o ibonang haufinyana jwalo ka teacher ke sebedise ntho e re bitsang ka hore ke sethusa thuto kore ke sebedise ntho e thweng ke sethusa thuto jwalo ka teacher o na le hlopha seo sebang sa ileng sa nka qeto ileng ya makatsa mang kapa mang fela hona jwale ha o bua ka sona hlopha seo se boemong ba borobedi o na le mo qeto e tlaisa o nke qeto o shebe dintho tsa hao ai nka qeto ena mona o tla etsa tjela ha o ka ba tjena mona nka qeto e nepahetseng rapela o ska ikgantshetsa thapelo rapela jwale ke lokela la tantate moruti maine jwale mona re bua ka qeto motho a konke qeto e nepahetseng wa tseba hore bothata bao ke dithethefatsi tse hore o ka tswela pele bophelong wa tseba hore bothata ba hao ke jwala bona nka qeto wena ko wena a tsebang bothata boleng wena ko wena ngaka o tseba bothata ba hao mme bothata ba o bodutse qetong nka qeto ka
Ha qeto o ska kena ntho tseo ke keng tsa o thusa bophelong. O ska kena ntho tseo tse ke keng tsa o thusa bophelong. Nka qeto hona jwale. Nka qeto e tla o sebeletsa. O ska tshaba o rapela wa ikgantsetsa thapelo. Ska leka bophelong ba hao wa ikgantsetsa thapelo. Solobe. Ai, maine. O solobe. Ai hobe ma. Hobe. Ntate Motaung. Alelo. Le jwale e ka ka o diele o tla. Re tshwere qeto. Ai. Re tshwere qeto ke ne ke itse ke tla etsetsa mookamedi le mookamedi wa mananeo. Ai. Molaetsa hore re tla le kganna ho fitlhela hore ya 12 bane re tshwere motheo wa bophelo. Maine ka kata ke bofukeng. A re tshwere qeto seng hona. Ei. Hona le momamedi o seng ha ka jeno lena e ka reng ha sheba dintho tsa hae. A elellwa hoba a tla etsa qeto. Hallelujah. Hona le momamedi e ka reng ha a lekola kapa etsa ntho re bitsang ka puo ya kgwebo due diligence a bona hore hona le mo ke sa ka etsa qeto. Hallelujah. Mme ke ne ke ntse ke thisisa dintho ke sa etse qeto. Ntate Motaung ho bua nnete qeto ke taba eo e leng hore kapo ke boemo kapo kgato eo e nkang. Ke le hore o tseba hore na maemo rena a ka ba jwang o tla emela. Hallelujah. Ke qeto jwalo. Hallelujah. Re phela tshong eo ka yona re na le di-resolutions kapa re na le ntho re bitsang ka gore re na le meralo e metjha Ntate Motaung. Hallelujah. Empa ke ya o thusa ntho ha o sa etse qeto. Hallelujah. Ntate Motaung o ka bana le meralo e metjha empa ha o sa etse qeto. Re ke ra bona meralo e kena tshebetsong. Amen. O ka nna wa bua ka molomo fela empa ha o sa nke kgato e leng qeto. Yes. Re ke ra bona phetoho ho wena. Ntate Motaung o ka bana le ditokomane tse ntle tseo di beileng tse bang di ngotswe ka bokgabane empaneng ha o sa etse qeto o di kenya tshebetsong. Ei. O senya nako. Bothata ba rona ke bona re sentse nako ka hore Ntate Motaung re be le mehopolo e sa kgoneng ho kena tshebetsong. Hore mohopolo o kene tshebetsong o hloka qeto. Mme ha o qeta o nka qeto Ntate Motaung ke hona re bonang ditholwana. Ha se mehopolo e na le ditholwana. Mehopolo ke ntho e leng mane ha e soka ba e kena tshebetsong. Ke ntho e emetseng hore Ntate Motaung e bone phethahalo eo. Yes. Empaneng ha o keke wa nka qeto e etsa hore Ntate Motaung ho be le phetoho. Me ke kopa o sena ka jeno lena Ntate Motaung nke ke bue ka sebete ke re. Yes. Qeto Ntate Motaung nako tse ding ha e sebe protocol. Maine. E ka re founu e lile palong e re ke foune hape. Founa hape. Qeto nako tse ding ha e sebe protocol. Hallelujah. Ya bobedi qeto nako tse ding ha e sebe tlwaelo. Hallelujah. Ya boraro qeto nako tse ding ha e shebe meedi. Hallelujah. O tseba ke qeto e jwalo. Qeto ha e tsebe protocol. Qeto ha e tsebe protocol Ntate Motaung. Qeto ha e tsebe tlwaelo rena ke tlwaetse. Qeto ha e tsebe meedi. Qeto ha e tsebe meedi. Re bua lena seng ha ka jeno lena. Bua ntate. Roba protocol le ka baka la qeto. Amen. Tlosa meedi ka baka la qeto. Amen. Sutisetsa ditlwaelo ka thoko ka baka la qeto. Ai. Qeto Ntate Motaung ya o hanela e re ha eba ntho ena e etsa tjena qeto e re nkeke ka e etsa jwalo. Hallelujah. Qeto e re ho wena Ntate Motaung fetola ntho ena e etse ka tsela e itseng. Yes. Qeto ha e tsebe protocol. Ha e tsebe ntho ena ya o lantse re ho observe protocol qeto ha e jwalo. Ai. Qeto Ntate Motaung e tseba se
yona e se batlang gobane ka gare go qeto go na le moralo. Oh yes. Empa moralo ha o le mong ka ntle o qeto o swile. O ka bana le diplane tse ngata wa bana le meraro empa ha o keke wa ba le qeto. Yema ka ilo ntate Motaung ha ke tsebe ke magoseng ona eo re tsosang bophelo ba hae. Bua ntate wa. O na le momamedi re tsosang bophelo ba hae o ntso sheba batho qeto ha e sebe o sheba tikolowana e jwang. O sheba batho ba hotseng le bona hore qeto ha e jwang. Ai. Qeto ha ntate Motaung ha re ka ha o ile ha tsamauwa ka tsela ena. Re ke tsamaye ka tsela ena. Qeto e bua mantsiana e re ke batla tsela e ntjha o tlhobane le batho ba sa go ntatela ka morao. Yang ke qeto ntate Motaung re hloka di-pay setters. Re hloka batho ba etsa menyabuketso e mesha. Re hloka momamedi ya ka siya metlo ya hae ra bona hore ke mang ya fetile mona. Empa qeto ntate Motaung ke kopa moruti maina e bua ha e sebe protocol ntate Motaung. Bua maina. Hana fanele tene ke tlo bontsha morena Jesu Kriste. Ko bontsha hore qeto ha e sebe protocol. Bua maina. Ntate Motaung le satsile le morena Jesu Kriste qeto ha e sebe protocol. Moprista o tshwanetse a dule ntate Motaung a dule a ntse le sinagogeng. O tshwanetse a dule a ntse le tempeleng. Empa re kopana le moprista hore o na le nako e ke tshwanetseng ke those protocol. Gape moprista ha tshwanela hore a ame dintho tse feleng. Empa re kopana le morena Jesu a le mabitleng. Ntate Motaung qeto ha e sebe protocol o lo tsosa Lazaro. Jo maina. Moprista ha tshwanela kopana le ntho tse feleng. Empa re kopana le moprista ya moholo ya pholleditseng ka lehodimong ka madi ya hae ka sebele. Re mo fumana le mabitleng ka no tsosa Lazaro. Ntate Motaung ha shebile mabitleng ba ba botsa hore na le mail o kae. Aya. But we are sana le matsatsi le bana e bile wa nkgare nna ke a tsela protocol. Aya maina. Re kentse qeto ya hore Lazaro o tloswa ka moo. Ntate Motaung ba se ba mo kwalle sekaniso ba itse Lazaro o shwele. Go na le momamedi re tshwanetse mo jwetsa hore nna ba itseng ho wena wa tswa hona jwale. Amen. Hore nna maemo a o kwalle sejang ha o ka etsa qeto wa tswa. Amen. Morena Jesu o bua holetsa ka lentswe le Lazaro swa mo lente. Ntate Motaung ke kopa hore re ke re fete mona Lazaro o shwele. Yes. Lazaro bile morena Jesu o tsholo jwalo. Mohlomong o be mo fatsa ne re tla ro hlokahetse mpa re di sebedise lentswe la Bibele. Shwele. Shwele bolela ha ona ntho e sebetsang ho ena. Maine hle. Ha ona system e sebetsang ho ena. Maine. Cardiac system e hae. Respiratory system e hae. Ha ona ntho e sebetsang ntate Motaung ha hona letho circulation e hae. Maine. Empa ne morena Jesu a roba protocol ya lefu. Jo. Kare ha bua nthong le nngwe ho Lazaro ya qala ho sebetsa. Lazaro ha so tsontsa ka dibitleng. Bua. Jale ka dibitleng empa nthong le nngwe qala ho sisinyega. Ntate Motaung ke lakatsa ka lenaneo lena le ka sisinya momamedi a santsane a kwalletse. Yes. Lenaneo lena ka re le ka ama pelo ya hae hona le dintho tse santsaneng di mo tantetse. Lazaro ha tswa moo. Morena Jesu Kriste o re bona o lokolle. Hona le dintho tsena di mo tantetse. Ha se bona ke a teng ke lampa ka fapohela. Someone getting qeto ha se protocol. Yeah, qeto ha se protocol. O re na ba tswadi ba ha ba ho se jwa qeto ha se protocol. Bua maine. O re na o ho se jwa qeto ha se protocol. Na le momamedi e ke mo kopang ka le bitso la morena Jesu. Sa qeto na jwale. Shebile nako mo e leng hona teng ntate Motaung. E ka re nka phatloha ke le mano lena. Ke
Mame sekodilo lena ona le mo mamedi ya tshwanetseng a sekreto. Ke wa dula ho le jwalo. O ke wa dula ho le jwalo. Ke wa dula maemo a jwalo o futahane. Mamela hantle. Sekreto ya hore wa tswa maemo ao. Wa tseba na o hlolopolwa ke qeto. Wa tseba o tlophamiswa ke qeto. Ke wa dula o le leshetsi pa kapa victim. Lena le o mohlodi ka tshao le tswalo. Hallelujah. Sa qeto ya o bontshahatsa hore o mohlodi ntate Motawa o ne ke ya teng ke mona. A shebile nako mo e yang tse. Ke kopa Ai, maine, hey. Maine a go eme hanyane o ntshositse o re ba priesta ba baholo ba ne ba sa tlameha ho ya mabitleng ba ne ba sa tlameha ho fihla mane mo seng ho tshweteng ba nna ho sena bophelo empa je so I roba protocol ye ntate Motawa ha roba protocol ha maine re mo fumana le mabitle mohlomong mo bona le fela ho Lazaro e re go bontsha roba protocol kae bua maine Bebele re ha kena ka kgoro ya motse wa Maine. Hallelujah. Hape ho le batho ba jere mofu ba mo isa mabitleng a roba protocol hape. Rob. Ha roba protocol morana Jesu a roba le molao. Maine. Tate Motawa ke tsena mo mamedi mo re no mo ruti Maine o bua jwang. Bua Maine. Ka le batla na o ba o phele a bella dintho tse ding ka thoko. Ntate Motawa ho bona mo priesta a tshwanela o ama dintho tse shweleng. Maine. Ko latela lentswe la Modimo. Jwale wa tsamama Thoka bona jere morena Jesu a bona ntate Motawa ba jere mofu. Mahlo ya bona mmayarela. Ke gona moruti na tshwere famoliri a ntse a bana ka pele a rotsile popelong ya mmao le fela ka khuta o le fela. Morena Jesu a re renke ke robe protocol le tradition. Hai roba ntate Motawa bebelebe ama ke kopare ke re shebe mona. Ha mi mufu. O ama ntho tsere mufu. Bua Maine. Bebelebe a tswakaro o ntele ba mo tshwere ka yona. Le na kontra ma jwale morana Jesu ama le kafe mofu a tswa ka harolona. Ntate Motawa qeto. Yo. Hai se di protocol. Oh yes. Qeto ai se di protocol. Empa ntate Motawa mo re yang teng ke mona. Kakata. Ane mo mamedi ke mo kopana. Eskarobane o shaitse tukulong ye jwalo. Ya hle. Wa dumella hore e tshwae se sela yo nahanang ka yo. Amen. Hallelujah. Ntate Motawa miedi re ipfumana re le ka hare ho yona. Hallelujah. Ha ya tshwanela e bope seo re tshwanetseng re be sona. Hallelujah. Ke kopanke ke bue mohlomong ke sekametse lehlakore la psychology haholo. Bua ntate. Haeba o shaile ho na le miedi. Potso ke hore ke mang a entseng miedi. Hallelujah. Mme o sena ka jano lenaneo lena le re o ka itshela meedi ya hao. Yeah. Ntate Motawa ke tseba e ka ba ile palong hape re ke foune. Ha o hlokahale o dule ka hara meedi e sutumetse. A kwetse ntate Motawa e be wena ya sehang hore na o batla o fihla kae. E be wena ya sutumetsang. Ka pueba e bua mara o pusha di boundaries. Pusha. Ka pueba e bua mara ntate Motawa o sutumetsa meedi. Bua. O shaile heno dintho di sa etsahala di tlo etsahala ka wena. Yes. O shaile heno maemo a di tshwana a tlo fetoha ka wena. Empa o tshwanetse o sutumetse di boundaries. Oh yeah. Ho etsa hono ke qeto ntate Motawa. Oh shit. Etsa hono tshwanetse o nke qeto e be wena a etsa qeto. Ka benyane mo batla bophelo ba hao bo fetoha ska ba ba emela mang kapa mang.
tikolo e re ntse re emele batho empa ya makama utlwao tikolo e re ntse re ne re phaphatha ntate Motaung empa ho na le ntho Modimo a re neileng yona re tshwanetse re etse qeto. Amen. Ne ka re sa qeto sengona dintho di tlonoka jwale ntate Motaung menyana ya qeto. Yes. Ke a leka ntate Motaung ke a leka. Ai maine. Ke a leka papusinya ke le mo yona ka ro ka founela ditima mollo ke a leka. Utlwa mollo ona le momamedi. O ka jemlena re bophelo ba hae bo sentse ko ba ka ba etsa qeto. Dintho di eme ha etsa qeto. Oh morena Jesu. Maine. Ke me re bua nne re sa etsa qeto. Mfukeng. Ntate Motaung ha mo phamisa I will never ever serve a foreign god. Shima. Mfukeng. Ba etsa qeto ba re Kau kala di simbala hala di pela sterione di bisambuke. Che ra khumamela Modimo e mo. Ke ne bo Shadrach Meshach le Abednego. Ai maine. Ntate Motaung ka no kweno o so hulile di phala le hota dura ke re utlwa pina o ile tsa o ka no le fallela di pina ntate Motaung ra ka tsona. I will never ever serve the foreign gods. I forget the Holy Hope. Banka qeto lo hobe kakata Mofokeng. Re serele bukeng ya Daniel. Maine. Hobane ntate Motaung o tla mangolo a mangata ka hlonya. Askisi. Tla mangolo a mangata ka hlonya ka serele bukeng ya Daniel. Oh. Morena tele se tswile hore e shere ha di phala di la ho tlokwa. Ba etsa qeto. Ntate Motaung ba etsa qeto e shere bukeng ya Daniel kgaolo ke ya boraro ntate Motaung ka lebaka la nako ke kopa ke mpe ke bale. Yes. Daniel chapter 3 verse 16 ntate Motaung re Shadrach Meshach le Abednego ba araba taba yo ba re ho morana Nebukadnezar re ya tshwana na ho arabela tabeng ena 17 re bona Modimo wa rona yo re mo sebeletsang ona le masa o re lokolla seboping sa mollo mane mme o fela o tla re lokolla letsohong la hao morena ntate Motaung ba hana ho khumamela Modimo wa hona o entse ba etsa qeto. Qeto e re ke ntsheta ba engwe qeto ha e sebe majority. Ha e tsebe majority qeto. Qeto ha e sebe majority ntate Motaung. Qeto ha e tsebe majority. Hore na batho ba entseng qeto ha e shejwana. Maine kakata. Qeto ha e sebe majority. Bona batho ba khumame ke bona fela ba setse ntate Motaung ha re nke leeto ke shebile makoma le hona teng hobane re tshwanetse re qete taba ena apo mathele bukeng ya Levitique. Wena moruti Maine ke qetile nna e ya bukeng ya Levitique ke a o sia ntate Maine ka phapusing ena gaso ke a itsamaela ntate Motaung ere ha o tswa ke se mosebetsi ai nka Levitique ai qeto ntate Motaung ha re na majority ya re Maine ha re na batho ba bangata ba re ha re ba bangata ba entse ha qeto eo how can I tell a majority that the Motaung? Qeto ha e sebe ntho eo. O bona qeto e jwang ntate Motaung le ka tsela ya Baheberu ho na le ntho e bitswang caste system empa neng ho na le ba ileng ba etsa qeto. Yes. Ba re tswa ka hara caste system re se ke le bukeng ya Levitique kgaolo ke ya 13. Yes. Ke le kgaolo ya 13 go bona qeto na etsa bua Maine Tloemisa temaneng ya 45 le 46 empa ntate Motaung ke kopa fela o e tshware mono ska ba wa ya ho yona ska ba wa imana ke kopa o kenye pene ka potsutswana fela mono kapa eng fela o e tshwaye Maine
re a tla ho yona re tla kgutlela ho yona re be se re ya la ditaba ka tsela ena ntate Motaung bo somana le banna ba bane ntate Motaung mai Bibele ha ba toloka ere nabana ene le ba lepera jole bona bana ile ba lepera ntate Motaung ho latela molao o latela buka ya Levitika ho le molepera verse 45 ere jole motho ya shwang ke lepera e ka khona diaparo tsa hae di haholo bolela ntate Motaung dintho tse leng ho wena di tshwanetse di tloswe. Oh yes ha ke sebena na la Makgulong na le ya kae ka qeto ntate Motaung ha ke tsare soya ha e bewe ntate Motaung ke tla khutla ke ditoloke ka lihlola boraro ha ke tsare a itshirele diteng a ho a re sisila ke mana ena ya 45 hlelo sa hore motho ya nang le lepera dintho tsa hae tshwanetse di tlohe ho yena maine ntate Motaung tsa di tlohe fela empa ne mo tshwanetse ho thusiwe le kelello ya hae hobane tshwanetse a kutlwe moriri bua maine ntate Motaung tshwanetse a itshirele molomo ho bodare kapo o tshwanetse a kwale molomo ha tshwana na hore ntate Motaung ho utlwahale ha bua le haele hore matlali fule mo phelo a le lemeng la hao tshwanetse a tshirele ditedu e be hore sisila verse 46 ere o tla ba le sisila mehleng yohle eo a nang le bohloko boo o sisila mme o tla aha notes bona segregation bo aho ba hae bo tla ba kantle di ahelo ntate Motaung o latela molao wa lepera motho a nang le lepera di ahelo sana dula ho tsona di ne di ba ka thoko e seng ka baka la position empa ka baka la condition. Oh yes mme ka lebaka la hobane boemo ba hae bo a bonahala ho na le momamedi ke tshwanetse mo bolella hore katleho ya hao e tlo tla bonahala le yona ntate Motaung ha ba tshwanela ho kopana le batho ba ikerekeng ha ba e meketeng ha ba ile mabenkeleng ba tshwanetse ba dule ka thoko ruti maine o bone mo re bolella taba tsena ke se ke le bukeng ya bobedi ya marena ke mo ke yang teng ke tlo kwala lenaneo la Makgulong e tsa qeto buka ke ya bobedi ya marena chapter 7 ntate Motaung ke kopa re ke re thelle ka yona buka ya bobedi ya marena chapter 7 e ba temana ya boraro se bua mantswana ha bo hone banna morutwa ba ba le pera ba le bane pela khoro ya motse maine ba bolellana ba re na re shadula mo re ne re shena ke bana ba ipusang bona na ba bewe ka ntate Motaung ka thoko pela khoro ya motse jale ba iputsa ba re man na re tlo shwela mona re tshwanetse re etse qeto ka jeno o na le momamedi ke tshwanetse mo botse potso e tlang ho rutla pelo ya hae ditulong tsa yona na o tla shwela maemong na o tla phela o le lehlatsipa la maemo le tikoloho ho fitlhela neng etsa qeto sutumetsa di-boundaries etsa qeto ntate Motaung e ba tema la boraro e bua mantswana re banna ba le ka thoko ho motse ba le kgorong ya motse ba bolellana ba re na re tla dula mo re be re shwela temana ya bone e re ha re ka re tla kena motseng tlala e kgolo e teng motseng mme re tla shwa ha ba kete ba re le ha ka ra itulela mona ho a tshwana 69 di a tshwana ba re tshashwa ha ba kete ba etsa qeto ba a re keriyeng re itashela di ahelong tsa Basiria ha ba tloela re tla phela le ha ba ka re bolaya re tshashwa
ke qeto e ba nka ntate Motaung ke ba le pera ba tshwanela ba kene ka hara batho ba sa tsebe ba re ha re tsebe protocol sa tsile ba re ntate Motaung qeto ha e tsebe meedi ha e tsebe qeto ha e tsebe condition e yona le yona ba ta position ai qeto ha ena mosebetsi hore na maemo ha ona jwang ai ma ba isa qeto bana ntate Motaung ke kopa re ba shebe ba bane napane le teng ntate Motaung tano ke ka o ke ne ke ise ka re nka be re shile nano lena ke le sutumetsa ke tla ngola reporto moruti wa ka ntate Motaung bana ba itashela ka hara motse bebele verse 5 ebile ba tloha ka sholane ba ya diahelong tsa Basiria ha ba fitla qalong ya diahelo tsa Basiria ba bona ho se motho teng go bona morena o ne a utlwisitse makgotla a Syria modumo wa makoloi le modumo wa dipere le modumo wa bashabani ba bangata ba bolellana ba re bona morena wa Israele o re mmele se marena a ba hete le marena a ba Egipte ba sebele ebile ba tloa ba baleha ba shwalane ba sia ditente tsa bona le mapere ya bona le maesele ya bona ka mo di ahelo di neng di le ka teng ba baleha ba re ba pholosa bophelo ba bona ba ka itikela ba le pere mantswe a le teng a ke re ba tshwanetse ba dule ka thoko empa qeto ya ba hanela qeto ya ba hanela re tswang ahelong tsena tsa lona bese kere ba le pere ba ho ba fitla ngalong ya diahelo ba kena tenteng e nngwe ba eja ntate Motaung ba ne ba a ke re ne ho lona le tlala bona qeto a etsa jwang ya ba fepa qeto tla o fepa ska ba bapalla qeto tla o fepa tla o kenya dijo tanong qeto halala qeto ntate Motaung e tla o fa investment qeto e tla o fa di-property qeto o a tsena ka se ntate Motaung e tla o fa letlotlo le moruo ba le pera ba ne ba bua ba re tlo fella mona ke tlala a se ba aja ba hagile fo ke mang ya modimo re ke mo bolella nako ya ho hara fo e fihlile ke yona ntate Motaung ha ba ka ba eja fela bebele re ba enwa banka teng ke go patsa ntate Motaung ke go pa we ba le ha o fihla hae verse 7 chapter 7 verse 8 ke re banka teng se libera le gauta le diaparo wa hopola le ditikeli tse diaparo di tshwanetse di haholo qeto ya ba apesa e tshware mo ntate Maina re a kwala ntate ka lebitso la morena Jesu ha ba qeto e etsa ntho tse a ko re thuse modimo wa ka hore re etse qeto e nepahetseng ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen ntate Maina amen a re tla di mosebaka e se mosebetsi ha momamedi ke bone ka lebekeng e tlang ke tla tswela pele ka tabena ya qeto la baka o associate le mang ba re o mang nka qeto ya hore o etse bophelo o tswela pele ka bophelo hobana kwa nngwe ntho tsa batho ba di kwala ba o associate le bo mang nka qeto e tla o fepa ntate Nombula kena hle moruti wa ka kena o re fe tshebeletso seng hona moruti Nombula